OFORI AMANFO AMANFO 93.3 FM. It's what's on you. I'm a matam for say. Many wasi on cemetery pansam you. Sending in Yamia Jimmy. And in the Padino. Babu Babu Babu. And anybody. Onyami base somewhere. For the Bible says in the book of Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Namidi ya medi wankwa namidi be won boni fu aketi ya ti hano hey Namyu Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO 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 93.3 FM. Joy's blessing for our Adi. La 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 la. If you're the beard, Saba. La la la. Saba. Listen to the English. Adi. Adi. Ghana adisiye OBUOBA OFORI AMANFO He never change. He never change. He never change. Better best. Adi. Never. No challenge. And indeed, it is a freaky funky Friday. We are live. So you can tell a friend, also to tell a friend that your favorite
Their favorite, our favorite, social, political, and current affairs talk show is airborne, live on your family favorite radio station, Ahenkan933.3. We've done some 46 minutes after 6 a.m. already. We're talking when the 24th day of February 2023. On behalf of the team, yeah, Mamuninache, Niyama Makwaba, Martini Jumedi Nidin. A free sub break up himself on Panun Dubebo for God and country. Meeting OBUOBA. OFORI AMANFO. Saga. Shaba. Vim. Haba. Joy's blessing. One only bro for the hey. Power still goes on. You never change. Your name is higher than every name. And you break every chain. Shake up, shake up. No challenger. Your name is Elion. Saga. Come on, give him praise. Ancients of days. Ancients of days. Ancients of days. Saga. No challenger. Ghana Adisiye, OBUOBA OFORI AMANFO Ate Ediba Ahenkan933.3 FM. Dilira. Dun-na-na-na. Hey. Na-na-na-na. Ancients of days, ancients of days, ancients of days, that's all that's you are. He's the winner of win. Ancients of days, never lose. Ancients of days, I love him so, I love him so. Shake up, shake. Remember to we more blessed be sakore da muni nyina ma memfa nto aso mfa na fe yankwen anim. O se min kan kire sa no pay no so bremu ekoria no. Awia ne unity na tie asimu abo. Ano be ye din from to break no nti free donko ho no akọ no. Awia na no be ye din pa. Nemum anwumre ye duru anwumre bremu a. Ewo emiaya ahodo bie no wo kire se nsuo no ebe munumuna. Ene nti ya no wa hye ne nso. Send you more baby sakone demu no. And na me di mu amani ama wo no. Me dofo yanku ye ni mu. Ghana Adisiye, OBUOBA OFORI AMANFO Ate Ediba Ahenkan933.3 FM. Show them where to hide till evening. He watches over everything that we see. He never change, he never fade, he never shake. He's the good, but the best, and the best of all. We shake up, we shake up.
challenge. Salvatore, Dio Kenda, grande Dio. Zenuya Salvatore, Dio Kenda, grande Dio. Zeneguke. Are you ready to keep on some praise in the house, bro? Cho. Huh. Somebody say, yeah, shake it. Cho. Where are the reggae dancers? Saga. Adi. Ancients of days. Me pato when any edi nyankopon asem we de bra na watwe mu ni nyina na de ba wie ye. Ani nti asem na me no di ho nkomo. Yes den. Do not accept what people are saying about you. Ni enkrofo kafa ho enyi ntum. Minimi ni wa family ni mu a wo opese wo ma wo ho kwan na eye adwuma wo abrabom. Nti ye mie wa no nka da na no na metwa mu o baabi. Maame na asem o ka ne se ye nsu ya hya ase tutu me sasa bure yi na me hwe na nimu di na me se ei madam. Nti wo ye che dwapade akese de wo pe no. Wo sasa bro. Do you have sasa bro? Oh okay. Your bona fide property, right? Eddie, I'm so sorry. Do not accept what people are saying about you. Almost a day. Oh, yeah, arrogant. Ahomaso. Na wanka sanso utna si ahwe omu asa na ate. Won te sa ho. Any forget woman. Forget will be almost mu ade. But wanka sanso examine ho asa na te. Eya no kre di asesan adwen. Enya no kre di abra. Madam, sister, emubia. Do not accept what people are saying about you. For we have God, and the Bible says the one that is in us is greater than that is in the world. For I know the thoughts I have concerning you. It's not thought of evil, but a thought that will give you a handsome ending. So areas here. Minimum dream kwa dream fama ho. Enya dream de mu be ko wuo ni yare mu. Enya dream de mu be ko amane mu. Enya de mu be ko anim guase mu na emum. Ne de mu be ko awie ye papa. Eno ne adwene papa Kristo Yesu wo fa wo ene me ho anopai. And that is what I want you to cling to it. Som. Nenya adwuma wa abrabom. On konkra kai me. O se hwe obi nya mompaye ntimane mo. Me pa to abompaye. Unya moye ho. Na wo twetwu mu sa yen red da sumu kura ya bompaye na wo. Me pa to bompaye. Bi ono ne fast da moti asifo nyankopon tete kwafra mu akrobe to bi ma opem san ni din ehunu ababurum nyankopon no. Anopai me pesa wo kamfo ni din ye ni din kase tontrom no. San se wo no nkuto no oso okron. Na hini tretre. E free tete bepem sa bre ya yati so ye otwiri diampon no yente da se ye kwa koto abadan ya ye koyi nyankopon foforo bi nyankopon ya adoma wo kina Nigeria fo koyi nyame foforo wo mo kwa koyi president foforo wo kina but yente se ye nyankopon no nia obo soro ni asase ni mu niam nyina da nia oma nkwa na no pai wa ma wo ne me enkwa no yente se ye kosale akoto ne so aba nanso decision bi a wo take bi a no ebo ani pada sani ano pay me pacho bi wanu ne fast da masa nyankopon ono ni kukurumuti ayi nsa ne homopo o mi ntibnim dade ekono no dade aye money ka chire wo serebo sachirema wo we dade mono da mansan ne bransam edukata wuri nyankopon ano pay me pacho wo na osum fidie wo poase ne wo yi achirebe ne apramire fast da ma ne din ye ne din ne ka se sanse wedi nkonim Yesu wedi nkonimo sorry binjia no ma jiso sen oburu nsam ahwe ase fasida ma ni din kronkron no wada na se awie wa ho ene yemfa yenkra nhyɛ ne nsai Yebompire said the Lord will preserve us. The Lord will continually lift up his countenance upon us and grant us peace. Yebompire said God should come through
and see us in all changing seasons of life. In Chano pay on Hunia Mobo, a ye 1 year ye chem, and ye catabo, and you mranso so 1 year ye jack. Ye quacoto, abeton. One on otofo, one on a ye atofu in ja, and into or tree atofo de ba. A rather trouble for brain. I will use dinimo, near walk with foom. Genetata, Fanny Quasum dream, qua walk with my bonny beam cotono, near walk or door, a rather bonny hobine. I feel brow more brennus, moment, 2 or more breast soon for so what it. What's some more kind of said, I yen see dying mancro fubi mammy fenny so. We will never build for people to come and inhabit it. We will build and we will inhabit it ourselves. We will enjoy the sweat of our hard labor. No one will come and enjoy it for us. Yet yes ye beti e bre so mfa so ni bi. Ye ni mu mfifra ye samano. Ewrade ye mrengu. He o maami bitimi hwe ne ma aduru ba bi e wose nkwada no susu tumi boa e ma maami ni dide no. Ye se maami na yare da ho. Ye bo ne pampers ye dandan no. Adan ya ye si stroke bi masa. Ene saade ne ye tujatum ye bebre na ye bedi so mfaso ye mana ye twa apa ye mano a ye tu okwabra na ye tu ata e de hwe wo mo no Nyankopon beboa yen ama nkwada no so behwe yen ye bre nye kwada madam umpo me ka kire wa no pai apam ene awurade wonti me se wo obre nye kwada e we Yesu dini mo wodi da so asa and I okay can tia. Everybody some can tell us when you madrin kwa wadrin fa ho. Enye nya wo bo hwene no. Enye nya nkrofo keka no. Ene yade we dia no ani be ku no. Me dia me ko hwe ne no. Said why ye tum no. Oh there be we de ne be ko. Catch and say we serve God of possibilities. We serve God of possibilities. Enti ni enipa nyina so dia nye no. Oh ebefa. I do not accept what people are saying about you. Ni any per can fa ho de e yenim guase but the Rade can fa ho ne enkonimdie e ye nhira e ye wie ye papa e ye de do ko nkwaje mu na dom bedo so de aba. Now we can kind the book of Psalms 139 making kind the frinking can swa etosu du miensa e de akọ making kind obrofum. Also, for you created my innermost being, you knelt me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. These are the things I'm a person who catch me say me am a person who catch ho me person who be atum say me de me ye mobo ye me de me firi ohia busuam na ye bububu bebi ufra ntoma ye ni apripra gompa cho di agro ne ntetene pam foforo tie ha catch ho say me de I will praise God because I am wonderfully and fearfully made. Awurade asede nya abotra bome obom okwan sonko so wa ma me ho ayehu eni nti na bronsanfo ehunu mi ane wo mu dwane no wa ma me ho ayehu eni nti na wo mu tu aduro wo de wo fa benkum wo de wo fa nifa ni nyina mu no wo se ososoro hi Nyankopon wo se papa Yesu no apiem no abegye ne ma no de ne ma ekobo hyasase no so hwese wa hye yembo so de ekwa asase a ewo ni nufu nsu ahye so ma eni nti de omo be bia emfa emfon ebi mo betu aduro ebi mo bekeka nsam ni omo nim ombe ye ni nyina but awurade se okay ho. That is a promise. Bossa was saying no say okay ho na awurade kan ho a hwan ni nipa ene ono so de beba fam and inti na no nyum tuni na enyum oto ye ne say o se obronsam so opese wukum ya age se wukokum Yesu ansa and ye nyina ye nim say Yesu obi antumi nku no what is here. And we are talking about onipa we ono no ye guardian angel into our guardian baby aye fa bia ono order in steps ono no wa say yembo
And into your semen can tell now what you will na yadi message in the baby and what you will Makato say and yen and crofo can found who end to muno. Near some fine chat for crack, I mean, fast see any. Also, catch it on say, I will praise you, where Yankopon, because I am wonderfully and fearfully made. Your works are wonderful. I know that full well. And not in your person with an auntie, and not in your person with the bobra, and not in your person with different unfi by mono, or the shawa dream. Make sure said this word is embedded in you, and make sure you reflect on it. For God is with you. That is a promise He has made, and surely He will fulfill it. Why? Because we are convinced that He is a covenant keeping God. Na we ni ashase for no hwammo menu mienu ya abresi no bedi hwammo oni hwammo da oye Nyankopon ye Nyankopon ye onkonkru Nyankopon yire so kire so seden ne enkrofo keka ne mam ye yare aye ho beto yen yire so kire so seden ne enkrofo keka ne mam ufiewura wontu edan no wankasa kura wo besi bi ka no wo betobi onso so be kɔ choba ho na wo de wankasa wo ka asafo ade a kire nam Erade ka wo ho yire so kire so seden ongu animu aseda sanse oye Nyankopon oye wo Nyankopon oye honkonkru Nyankopon oya dumura obehwe ye nso na ongu animu ase ofra me OBUOBA OFORI AMANFO me ba cho maachi no ne fe di kan na atwaguo no na aburo inkuma yesi egu enhyerene na etikuma kwaduo na beso abribra ye hyase mponie. So you can imagine say nen wan kasa ya boa ye ho ye kwa aba me aba beto aso ye the sports na eto aso ama me enkomra. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Ana pa Ghana mama de shemamba yema munyina kwa basonku bi wembra hinkan 93.3 so agudie mu nsema so nya tenase a yede nsem no eba ene anopa imidin ede Joshua Kwabena ejene mobati Yosef Adwi enso enkan wo brempon opokuware Raymond ahyete ura tene Ben Mauli omonso omo ebone de bibia ababijao ene anopa idikan no yemfa seda ema Jubilee Hospital ma okun de esa gongon da gudie mu nsem no enso ebejao ene anopa dandan nyina me ka kire se oyare ubawi papa ene no bakakwaje ayare saye man yare wanso etimi etuayira enwa ene Jubilee Hospital oba doctors nya nurse for ebejina so 24/7 ahwe man yare wanyina enso etimi etu ayira ebiende no lab na pese oya bpm na afi check o blood group no emfa ema afi duro na pese o ta pharmacy kese on ma edura o pato bi no benya bi ato enso o Jubilee Hospital afi no chima antenatal care postnatal care theater ho de mama ne no mo ye operation na surgery no mo ba ne emfa e theater no emfa embo maternity enso elho afi ultrasound scan no enso aba we twa scan ehun sakra na da yem no oyo ba oye bema odaye anase ondaye ebia nso na bema e so check prostate no na bia nso etimi ekofan enso edema wani na ohwa dia unhu akopiem o Jubilee Hospital afi diabetes hypertension etetewa Jubilee Hospital one time ebetu ase enso edi amount edua na opato akanti kese on medua na opato bia no bonya bi enso ato ewo Jubilee Hospital obono kita insurance nso dia yebeje na yahwe yi number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 or down Babu Road Amantra Bridge so all na Jubilee Hospital
unsa ebekan yɛnhyɛ nsɛm no ase yɛnhyɛ ase mfimfiri amanɔne na bibia ɛnkɔyie ɛmfama yɛnhyɛ ase mfimfiri Europa League ɛndrada ɛna sɛ top fam na sei ɛna sɛ wie no ɛkɔsi wei na second league na sɛ obia ɛbɔ na afei qualification no obia nya ɛde akɔ n'anim na ɛndra kɔpie mu a Midland ɛne Sporting CP game no 4-0 nti no Sporting CP 4 a qualify ɛnso ɛkɔ mu nim a na saa pɛpɛ ɛnso ɛna ɛteɛ Monaco ɛna afei Bayer Leverkusen de kɔbɔ ni na woka ɛyɛ both league ni abɔ mu a ekokowie 5-5 and it penalties and as a top na at the end of the penalties Monaco ɛhyɛ miensa Bayer Leverkusen ɛhyɛ enum and it Bayer Leverkusen for a progressive ɛkɔ Nessa Pepe and so ena Etienne Nantes etna ho ema Juve ko bon academy ensa ama tumi antinti Juve and so a qualify at the echo PSV 11 and so any Sevilla game no and rather PSV ebo Sevilla academy no ama tumi anti first league no Sevilla and so ebo PSV kano miensa ama se ama tumi anti and it kopima Sevilla for and so a qualify at the echo money AS Roma ehye academy no Salzburg and so entumi anti and it Roma and so a qualify at the air common Nandra Manchester United at the Barca game no that's a year pa na awie no ekopiem no that's Manchester United abo academy no Barcelona atimbako first league no ekowie 2-2 and it Manchester United a qualify eko aye omonima na sa na etie Union Berlin abo academy ensa ema Ajax Amsterdam etie academy bako and it Union Berlin and so a qualify Manima, Nessa Pepe, and so Anna Etie, Ukupima Rennes, and Bobo for sector Donetsk, and so Eddie Bonny, now both Legno, Ekuye 3-3, penalties, and a Rennes Action 9, and a fish sector Donetsk, Ebo Enum, and it is sector, and so I qualify Manima, we a Europa League matches at top feminine, and I'm a day a jow. I thought any Chimuswa, I had games now, a be a basso of various leagues in Emuna say, and I see at your EP on March the 25 game bako, and so Ebaso na watwe eba film eba transfer ni Wolves e de babani aforo ni chemu of Bundesliga mu so a e de match day 22 7:30 minus 05 etnafie oni Borussia Mönchengladbach na de eboni afa Spanish La Liga Santander no so no match day 23 Bolboku and then Elche etnase oni Real Betis e de eboni sa game no 8 o'clock afa French League no so no 8 bar Lille Metro betnase no to start afa Brest no the game no Eddie Aboni. Yasha Siena Fayramu ending Komaka and from my Cocopiemo, our Arsenal Bobokurmundi Koma Branta Fan Buko Saka, reporting Farmo Ebarasa Brantano, one in penny for Egusu Edin Commanders and a contract no, Obertumon Chena Fibia, Akoye Ade Amano and penny for the £10 million a year, and so at Oponosua, a Brante Egusu and Nomodin Komo, Bibia Ekoye and Nasa Branta Fanasaka, as any contract in Amedin Samano, Ade Amount. Ugan Chemu, our Manchester United, moi, Enra. Omoye basafo ho adwuma ayomo fi the UEFA Europa League ni emu we amado ni chema papa ndim ade Peter Skill Michael oye legend Edman Manchester United no akasa osi afie the United is back osi 10 years ago wo hwe Brepa United afema na hwe Ten Hag oba ye bola obon nkunumdi a onya na afumatimi ahye basa ne dia na say 10 years ago se na bobo ni United tie no sisi ya the papa ndim Eric Ten Hag enso abai the same thing na obo Eric Ten Hag abaso Ndi Komaka and so Fama Abrantia, or also a Arsenal legend, your friend Thierry Henry Swakasa, Nansem Kaka Padia Tuja, and a Sabrantia fellow Malu Lukakuno, was in a second coming and not about Chelsea or Chene Trasi, a Tunufusas and Kabaya, and come on free inter, MPM or Chelsea, Nessa Brantano and Crab Company, and no other so we Chelsea, and Emma Amsterdam Kuye, and so Amfamano, and it is way, and so I and Sam Kaka, legendary, a friend Thierry Henry, and a Tuja Midimus Sambino, and Ajao. Oru eni chemu PS Bobo Konima ade ne no chire nkofo adwen Leo Andra Messi so obeko anase onko no na si ade a obia entimi endi club bia brantie no design future enso betimi akọ na reporter efi USA abane se Felenevo mino ka se de no no na oru eni chemu Inter Miami a obodwuma enso edemo wakasa ose ne no na se onfan tete on deny ade Inter Miami Bobo Kono omni abrantie ne Leo Messi edi nkomo na
kombenya abrante no nanka wa join MLS ada omudin ede Inter Miami na bibia nso etia koye ede ma Inter fo no Uremu o Liverpool reporter formo ebande enikan ye papa fisa abrante fani Ibrahima Konate reporter ebane sa abrante no na we pra bese 3 weeks ni nanso Endra wa hyase eye training na niam nina koye ede ma abrante ede nti kopiemu o Liverpool boko no a am say likely say enche bia na abrante no enso bese ejira na so asia kan ede ma Liverpool boko na we eyankomo efi abrante fani Ibrahima Konate nchen ba yede nsam no ede ejao Sergio Ramos Garcia abrante osia kan de ma PSG ndo nchimo Madrid da wabodwuma pa enso ede amoma face Spanish national team no so no abrante a captain abodwuma ye pa ede amomo 180 caps na abrante eboye ede ma Spanish national team no oje Euros mi no esan eje World Cup bako ene da sore ya Sergio Ramos Garcia say international duty ode abana wiye onto so ensia kan enfa ma Spanish national team no ebio yemra na Cristiano Ronaldo na mpenifo ebo na baso el na sabo boku nim esoko pie mo na sama el na sa place no omu suban asesa isi also omu fa training ye se first no mse nkofo no omu timi wi ataya sa omu ko training so a esum di 1 hour no ma training 20 minutes no ma ba fi but there's Ronaldo call ye no omu training ye omu didi ye nti bia so ekoye de momo nti we ya basketball dia na se el na sa fo no enso edabo Cristiano Ronaldo yan fast da ema aye soboti when sobolan kasa akakadu eka hom afehwentia wo mpepre moko abrobe eni akabom ayam no moto se soboti in fact ena no pay upe bibia eni no ehye abagubo na bia so etina koida modia eno ane soboti ebia wia na opade nso enwua soboti uribako atunso shema na ope ice cube enso de gum no atwen no amana anani agum ebeye cool dia ma oba bibia nso betimi akoye edi amam soboti ni eye edi ma infia wadi bia so ya kwala so ya pani so ya brewa ni na no soboti ense ya dia na se betimi abo ne ye nya ya na sanso ye 100% natural tunuma na se na ewom tini etimi abo na bibia enso etimi akofan edi amount cafe nim tini ni ma mumpe cafe no mbetimi ji soboti ni bi afi vegetarians for no so no soboti ni aba edi amamo na asem den se e boost immune system no e bia wo problem e wo wahra wa ho a me pa cho de nchiem na oji soboti bi buba e betimi abo papa wa ho ache na bia so etimi akofan de ma e bia so wo high blood pressure pesoboti bi na bobo na fi bia so enkofan emfa e ma mpendudu atua anyamina eye enterprise e wo domi market Accra asem na mikan wona dudu na enso e wo number no 055-111-9620 055-111-9620 and 0244-087695 watchim down no 0244-878763 0244-878763 Alhaji Jankuli Enterprise ABL Home Frimpong Enterprise Anti-Ada Provision Store ewo Odan Roman afe Merin Kroma enso ewa Boabo afe Nanaya Provision Store ABL Home Sister Very Provision Store enso opposite Snapia babanye bi no ato na afa Yenkan FM oba bebre na buso a benye bi no ato na bibia nso akoye ede amount. Yes, officer now say free cup Champions League na so ye okopima ese match Saudi na atwawe ye etofem Almarek etnafi ene boboku afenisi Bologna enso ede aboni Cotton Sport etnafi ene Al Hilal Omdurman enso ede aboni upima Wydad Casablanca etnafi ene Petro Atletico ede aboni upiemu awo under 20 Afcon ese Endra matches bebrina enso ena etofem Central African Republic etna ho emase South Sudan for ebomekana bakwa amantumi anti Congo eshemieno Uganda enso eshemieno asat now table no Congo dikan ekuta 4 points Uganda tosumieno 4 points South Sudan etosumi ekuta 3 points Central African Republic enso etwatua amu any point bi and match set of them no ukopia Tunisia ebo Benin 2 p.m. no game no top of 5 p.m. no Sudan Zambia enso etrefi ene Gambia for edi abonia we matches under 20 Afcon no top of bidimusem no edi ajao yeah Kofi mayanko ahman so na yene Reverend Emmanuel Kwabena Obindompre
enso ending komo yes inti revenue fra homa so dia ene ma yentinsim na afa yemfa fisam no enso entwa so yenkopie mu autonomous premier league Ghana ya hwenim se ne ebeba no report en saka ne se yade 18 league clubs nyina akohie mu meeting kese pa enso akoso a na se we 23 February Tuesday no na sa a meeting eba so Accra World Trade Center na zo nchima meeting no enso ekoso stakeholders o mbegemu atutu nyama na bia so etimi akoye ede ama autonomous premier league no na mkoya no komo mudi yanie omni sports minister no enya engagement santo no nchima sponsors am on board partners omno mbaye adwuma media afedo no nchima holders media right holders no supporters enso eba mu bi na afe media stations omso mdom ho eba dwen na afe bibia enso etimi akoye de ma afe referees enso eba match commissioners coordinators na afe stadium ne facilities owners ni nyina no omu ehiem asa meeting no enso etimi ekoso Dr. Tony Obin, executive member Edma Ghana Football Association ono so kasa kakra ade fado no chiema na yese nkofo a na nsem wonom omunko stadium se sa nyema ne de enya no kre cause udo ni chiemu e wa Accra eni Kumasi hope na se nkofo nheda nhye stadium ne ma na mom okọ ayodo ni chiemu ona na Nkromansa Park okọ babia ni nkofo hwe ball pan owie no osan tachi on the autonomous league ampanifo ajatuma enche e baso no emu. It's Accra and Kumasi that seem to have been suffering that. Go to Samraboy and tell me that fans don't go to the stadium. Go to Takwa and tell me that they don't go. Go to Bechem. Fans go. So I think that assertion, I wonder if it is factually based. But it is because these areas create the optics. Thankfully, the league is would be going into this league owners managed system, which they call the autonomous league system. And I believe when we get to that point, I think there will be a more focus. Enti wey executive member the Ghana Football Association a confirm say no autonomous league no enso eba na say Premier League representative na enso ko share yan komodidie no enso akoso Dr. Tony Obin enso eno yanko ahoma so na ya ne Reverend enso endi enkomo Reverend Makwaba e de ba henka 93.3 so hello yeah Reverend Timenka Okay. My update about Achimo Dance Sports Stadium. See here, send and she see at yeah, what games no ha, and answer still not the. Me that say, but I'm say, oh, I can't pay the. My main can already issue. Today will be my last day speaking about Dance Sports Stadium on radio. And then me that chat off. If you are telling me about that sports stadium once in the main cabin, because some of radio stations in some of them can be good. The certain things who are master be obedient, there be no cast or can't say good nippon. Sabe, there be a yame, I didn't baby no. Ye won't say, but at least it will be an ABD, it's mean DD. But in some be a question in summer. AMANFO them na nkofo this kind of they know. I remember very well because expenses are one of the squad by in acquiring expenses war community FM. Madam Omo Mutie ye na ka say oh say na tedi and Reverend why are the bomber bass on the edge mama. But yes, people will sit somewhere and talk. Maybe somebody is worse be an affair already. Ambeka sembia na mfakwe mutia buabem. And some people are Mukasa baby, so they will not even give 1 cedi. Some people are Mukasa baby, only 1 cedi class and find out that sports stadium. But the person will stay somewhere and talk. On Mukasa, I think Ahenkan will be the last FM station Mukasa was about that sports stadium. But about the Yanka Municipal Football Association, what's my out of? As you manage to do because but matches no Tanya Yakano, Yenny and the bit me about her. Thank God, Honorable Osla, who cannot come was no about the and there the Gusua, Menoka say, Yakope, Yama is here near the Ayajumande, and the Gusu Yajumano. Okay. And send me a question to Makano. Nobody will call me on radio about that sports stadium. I'm not taking. Namina Kasafa. Obia here be Omra Stadium. And from today,
stadium no yɛ kɔ akɔtum ne yɛnya kwan yɛ adwuma no. Reverend. Yes sir. We dey mesra wa ni di mu. Ma yɛn pɛpɛ kyerɛ mu na aka yɛ de bibia bɔ na wie na aka obi ehu ne final na yɛ hu ne ekɔ. We dey yɛsra wa kyerɛ nko ade bra na yɛn ndi nkɔmɔ wɔ ha. O de wa ka madwi hu. Baba na tini. Nipa nu nyam wo hu. Yeah. Nipa nu nyam. Adiki tuwe betumi asɛ nipa din. Yeah. Adiki tuwe bi and I blame some of you the media. I blame some of you the media how book can some radio so no. Say nipa din. Maybe to say I'm telling you today or that sports nobody pay obi antua meka o. I to watch adwuma na me ye. And I made the boy that sports stadium. Meanwhile, I want to say, "Nyame japadi o." I am one in I boy. But on the day, obey adwuma wo boy no be a big dinner to say or can say be a hunya at the good penny mercy. After all, then yenya efi boy na ye yenu. And I said you adwuma na ye yenu. Then you film. Makoya content na our community FM, and people were happy. And then say people will stay somewhere and talk. Well, what do you hear something to me about? Okay. Nti fa ne yewe ma me na afi yento aso e wa hanom nti e kina e behwe ne aprepreche kama na bibia nso akoyi de ma mra ne eko yewe won. Okay. Kofi Gobra. Asa me fasi ne nkona me kasa badminton for no mo ye dwumadie bi 6 to 4 to 6 match and a battle, but I think say be permanent the munche mun nyina nso beba isi ade emre na so menya ne say badminton association of Ghana omo president Mr. Evans Yeboa eba achim dan 4 to 6 match nti yedi mun komo bebe na nso beba na yo light nanka me ba so ya bere papa and even to me na me question them now we sole enu aba say 9 na ade ne tikoye up to na minim say bia me fifie ni sabade a Uze asiasi ne do nimre bia titija no pe na de na teko titija wa ha ya titija da me hu so omo ye bi ba me say I don't know we dey manya ntia so omo be ye nti ma ensre ECG fo no so omo anya ntema na I say this month so ade ne mba omo fa matum de ade na de kra betu omo fa nche ye nti omo fa mra na prepare change me say alad be no sa wa so wa na nteko okay he says I don't person here there you bet me here because here dey say be 3 months ko ma de bia omo na nteko before me say ma we month no so na mu de ba danka ya prepare check ma e bo so amu fa bi nche ye de kra e betu ya ye you know so na ya de nsem na si me din e de Joshua Kwabena Jeni ma fe Joseph Ajiri o tene kan wo bodon pon poku wa we mo na shete ura tene Ben Mali o mu nyina bo de nsem no e bi jao yes so captain in the morning OBUOBA AMANFO at the morning show to us. Now, Saturday, young man joining with Zoom. Now, around here, and I for I can from listeners, no, so more consuming. Oh, when you don't come on there. It is the digits there. As a bro for me, oh, black nowadays. So, our time. It's how you had, you know. There be media the cry me join program no Zoom but in person me nya din ye edin that's no as bibi me ntimi mbo ni ye Youth Empowerment Consortium. Okay. Na yedi kan adi ho nkoma cheche mu dada. All right. Youth mabunu no e no maka mo ho abom na ye sanso wo Parliament. Okay. Nti se na parliament for mo eyo mo adwuma oko constituency bia e MP no. We no so sa na tie. Okay. Nti wo chena no dwumadie na ye ba bedi no. Youth MPs no mo constituencies ni nyina 275. E no mo join ni. Nti obi a representing the constituency. Okay. Ye wa chimoda youth MP. E wo ho asene man so across no sa no man no. Nti omu nyina e join ni na ye di nkomo. Nkomo na e mienu ochina ne I said in the youth and the work what skill is needed. Okay. Nti si e nyina ye pa adwuma. Nti enima ben sa na before wo be ko pa adwuma na wo se wo boaboa wo na wunya. Yeah. Ansa na wanya adwuma no. Obu ho no mo pa adwuma a bebrebe no ho ase a wonya wie pe opese wo hiri tina si wo kon ho. Sa na tie nti de besunsua ni nyina na Sunday so you say attaining the SDGs through youth
innovation and financing for development in Africa. And come away, you are aged, dear one way on pet. And also, I'm coming. I made my Sunday. Yes. Okay. You know, join you Zoom. And for specific people. And I make I say for MPs, youth MPs, So that's it. Okay, just a media no, we to me a joining, but with a cost. But cost then the main person be the cost of home. Okay. But youth MP and more move here and what we need to be consider near her say. Do to Subia. Mati. I say I dreaming a juma. Into a house on a uni you be the idea dream where you might be. Would I be still now? But you say, Yami County, I say, Gentia age in Pewe, no. We know by dream baby. That's it. If you are like a crabby or be the not training in area few. But would be my brain, I can air train. Now I was doing 9 party. I don't hear who. That is still now. I will be able to impart. I don't think I saw Baby baking crying. I'll be baking crying. Oh, I feel like a couple of baby on the other. Okay, yeah. Remember, say a corporate youth. Okay. Who's a youth to see more? You will to be on more, no, you be going when you be see I'm fan of. And you will also so or grooming home for the future. Something. How many corporate youth, How many years I don't know where manager home. Don't we are where they? Also, we don't make a and you see a SDG coin ever fast so yeah, but what's SDG nunim? Oh, sustainable development goals. I can't want you and for the beyond one penny for the Mokan was them. You heard climate change. Why am in the moment? I would you why? Would you why? And I don't know. Maybe this all because I'm going to make me. Yeah, I would say. Oh, that be Namia Samno ever M1. Oh, yeah, sure. Oh, that. On Fanati, may I will be a mini. Me pass number 2 kufu. Number 2 Atamos. What about 2 JJ? That time I said one. I remember 2 JJ. Who and Jumana Saturn me na dream me who never shot. But kufu the other Nika Krati. Me who ye. Atamos. Okay. John Dramani Mahama. Okay. On got to part 1 and 2. 2 times. The Ronaldo. It's also saying about. Some to Monday as any mini problem. Oh, the other be a team. On background cases, yeah. Oh, you have a president, yes, you be a one black. I don't have a problem. And to what the cost will be unfound. Because I was so. You hurry. I'm quite. You hurry. Oh, baby, and your message in St. Chinese, CB. Ghana had. You have quite a down one and down. Who could you have crewed the down? She's Adam Wempi on Mayor Quine so hey. Running Saba, Kufuaba, Wamba, nothing. But said I'm a kind of answer your uncle football how moment you corporate. I'm saying Mamma Penna by me who's a general one, not light in horn or light about. It's a 2013 more. No, I know. 2013. Mahama, I don't know what the other. But Miniko Fina, I bet joining. I know. But what they won't say when you home. I don't want what no baby piano. We are on way on movie. You have a mouse certificate. I'm committee as the arm on the most ideal. Per diem, Nana. So per diem, they won't yet member of parliament. I hope in a penny. They are per diem line. Oh, per diem. And you prepare what you can't offer. Oh, per diem now. And I make us say, youth model parliament. Who's young aqua per diem? Who's young with them who are? And I'll call him. Debut. Say na structure and here. Yo. What would you make us see? Especially the home command. Then I can see I understand. I said I didn't come on. About the agreement of good to know. Youth MPs. I mean, can I say? It's constituency biano. You youth. Or represent constituency no. Oh yeah MP. Oh yeah MP, but only a youth MP. One or two is about mom. And only a youth model. A friend saying youth empowerment consortium for no. Selections, yes. Yes, select your constituency be a unipa back ho. Now I represent it to say MP no. And a more opportunity be brave. You introduce you the member of parliament. And you work hand in hand with a member of parliament, you know. Okay. So that's it. Maybe PMC. Oh, PMC.
UTMC. And you make a chiro woman. Oh, there's something better at the end there. Make a chiro no more critics I portfolio now. Yes, Well, you know, but your name says Nimdia at the account of fee going forward. No, so no. I'm saying, I'm be now or Honma. say you are who's a corporate assembly man. and you cry away here. Media assembly money. Maybe Obi our aspire to be a leader. Maybe Nimdia come where though. Oh, Dabi. Minimum school. Who said, if you see a can SDGs, I also with him at the Kodi. Yeah, share climate change. A quite many a befa so a we mun such a what as okay. We are assembly member. Climate change there. When no was joking. No, so climate. Oh, and I say you aspire to be a leader. So I say, now you are assembly member. Why can't you climate change you to be? Wait to be a teacher on crop for climate change. What was it? Climate change, I shall see the free assembly hono. Share pollution, say, air pollution, any sad pollution in the baby. Ah, yeah, say, Yayama ozone layer, no problem about home. So that's it. Into Quabe and Befaswa, you be using. We are say I start with the ass of Pebby about then. Nina climate change, you know, American was a me. Now you need pay for me. You know, be I'm a can was a man, make a me. That's it. Into Bessia, no. Near Fay Yashe, Quabe and Befaswa, and what say here. Ayana a jigana bosono. Say yen two as a cry baby be afa ho better so. That is we no a honey ye. Ensue and ensue crofo be bi mu nyansu papa no mo. Ye wa na try ye bia nyansu papa no but be brain nyansu papa no. Nti we no nyina ye you to a work Ghana nyina. E na Asia. Na ya dwendwen kwan ye befa so a ye mabunu de but ye nsu betumi e de adwento ato a na ne tie ne se ye to adwene ni wi a ye de ni nyina gu nkrata so na ye de akọ parliament e de akọ mampanimfo no ankasa Omahwem dia dia last year ye shia ye adwendwen education ye de policy bi ne adwenkyere bi de koma wo mo omafa o mo de ye adwuma enti ema wonso hunu say you are a part of the country. Ebi abefo say mesuni mfaso oso mfaso pe ekuo papa fa ho ehyem. Say say ye o ade bi e fe no laughing gas. Say woni laughing gas. Dabi o. Woni laughing gas. Sa ayi mo friend say. Sa de bi ya no mo twe no. Omo say omo shisha. Laughing gas. Yes. And you go be carry ni atonche. Laughing gas no ese mabunu no int as obabunu then na unso betumi ya watwe wunua no monkae na adwen abaso tramadol eno so saa enti be an agent of transformation, make use of youthful age, you know. I said de bia na o sorry ana be kasa kakra na. Senya kupon se monkyerem kwan pa na munya mo mfiri ho je ho adwuma. Internu ani egusu ayeye no. Se na ma me ne papa no mo na zo. Dabi. Na se me ma me akyerem se wi nya kokenya. Ba eno na ye wo. Enipa do do send omunya opportunity to live with their parents send ya wo nya ye no. But oba bonten a o wadamfo o tie radio or he TV or ko social media ne so. Enti yan ya ye wo ho no mo no. I was here agent of transformation. And even sometimes once edu baby a it misses e bia na mama be treating well e wo fie you say abranti ababa wa yi akla be very good wo fie ya me sum wo ni mu but o free ono ma okwa bonten a as all joining outside world no go school na o hu ni na or sisen free na mama actually no ho this so kona so onya sa ankofo e bi ho no mo trenten na still na kwan na ma be chen wo fie no san so na sa kwan ne so na yen abrawa pa ni yen ye kuo no ne etie ne se emfaso a we ho doso but ba kwa wo mu ni se networking enti obi wa buruchire through yek no aba be wadamfo one ne kasa opportunity bi pie hope chale so that's it business bi pie and omo ye members ni nyina suade o ebinim ye doctors ebinim ye police for soldier for ne sa ne ma no enti se bibi ni ekwa na wonto ho ase ye hye ye nkete mo bia set NGO
our NGO no what they make sure say what they boa na ne woman say NGO no ye won krofo a omo aben ebi mo be kire project management into won ko university but what been seja through unwia no mo a won network ye into youth empowerment consortium the papa and e be di hun komo o say abrofo man bebe wom abrofo man no abrofo man tintin titia ho ne ho fa ishe abrofo man ye ko sua ya abrofo man ko o da be de ko sua bi edi yeah ba be sports minister le so ya ba yes inti I want to say your sports ifo dabi akwa we na on kan no your sports enthusiast ngaze ko ikube youth you know model parliament you know your sports enthusiast e wo ho offense and committee me wo committee mienu me wo education committee and I'm saying social welfare sa committee no so me dem sports committee and also wo ho ye wo omo aben sometimes ye din komo na wo tie nsem ankrofo kan ayara for once many agese Ghana ye wo daachi because they are thinking right ideas omo dey ba on board no sempanimfo e de mom no mu besom dia ya dwuma Ghana we have a very bright future. Sometimes I do but damn kakra even say this are youth for we cross in chin na say hwempanimfo ya say omu die so a some opposition na you see say omo think well omo ma good ideas on board that mean say unya jiri onu say akweda say me to me the man obo betimi aboa. But I don't know if the system na creating ho na eno rotating the I don't know only power to take control. System no so ye one major challenge. Enti na no na ye din come about. Kwan be na be fa so asa bureaucracy no. E wo say wo de krata we come kwaku no sign. Wo di free kwaku ha. E wo so de come kwadwo no so hwem. Kwan be na be fa so e betimi ayi ni nyina afi ho. Na yama yen system na so simple. Yama yen system na so accessible. Yama system na so easy. Yeah. Then quickly sa digitalization nso be mu no and their MPP for their ba na they are very good I am fine politics na party bi aba na no so betoa so a ebeboa yen and me fa me mobile phone a metimi ene me bank aye transactions see a and once I make my bank account mu through mobile money interoperability so that's here into innovations are you to know think right. Yes. Onkonko bodom peme wo ban bi no using nature you say net here ko san bra bi oni ade lot bibia say ni ho na and one say kwakwa ko fa Ghana card bra me kai say eje wo be kai da wo call bank but they be use free bank ko me merenso me it means that na me ni ho da it dey be use free bank but first na say alternative ne buy upewu wo be ko you go it dey innovations yeah even so kita ATM class still now you go to the bank if the bank go na ATM no wo and o kwakra ye wo Uber Yango Tango first na wo ho boat ni mu nyina wo ho and one say wo call wo phone so app kwa mijina ha mo be fa me mfa nkwa ha that is all so mo ye we na we na mo ayensa no dwuma ensa no dwuma so koso na we asensa no dwuma na obenye sika na koto no wa ye ni say ensa no dwuma koso ya ye we ya ma na hwe na bank enti say ye say no say na make to say e be hye wo no wanya o NGO sania tapping tie ye chenkrofo tapping tie ye chenkrofo tie and die batik ni sa no yes ye be hye okiti no asua no nso na fe wudi nimde no a mo de ma no so de aden aka ho afi pa that one why rich I am can't hear company say me how ne say bon me di jaw dia no de ja no o tie o Ghana ya we to be na ya ni enko ya ma ya bere no enya wi o kasa ne doso kasa nko a ba adwuma ni obi kwa ya obe kasa abade ache kro no dwam da be wona kom de no say say we kasa ye kan ye nwie ne o any ti dia say omo ye de say because who say sisi ye atim dan ha say ora say ke bi omo hwe adwuma ye we kakra o ha no say dana me no bi di nkomo take oso ko take adwuma pa bia ne ho ba ye pempam tare ni ne ma no kwa na o say bibi say obo din bi sa ora say nti ka dan say dey o tell for hye omo dem na pempam ne ma no na ko be sie yi kese o komu na bom
ɛno nso wɔ hɔ na mo yɛ adwuma yes ɛno wɔ hɔ but yɛ de nneɛma ɛkɔ wo sɛ wobɛte ayɛ sɛ nkurɔfoɔ bi aba ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ alatasamna ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ obo nkuruwa ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ɛhɔ no na ɛwɔ sɛ yɛma yɛni kɔ hɔ but yɛn mmabunu no a yɛba no dodoɔ sɛn ɛna ɔmo bɛyɛ saa deɛ ɔpɛ quick money deɛ mɛma no obɛtu bɛyɛ de sɛ SHS foɔ no hɔ no ɔra sɛ nti ɛno sɛ me no yɛ adwen ɛyɛ nice idea nti instead sɛ nkurɔfoɔ individuals bi ne yɛde ahyɛ ɔmo nsa a wowɔ hɔ a na ɔma ba na ɔmo yɛ no nka yɛmfa nkɔ SHS hɔ nti wopɛ wo mpa wobɛsua yɛnyɛ ne compulsory nti wonwie senior high no wonim sɛ ne yɛyɛ alatasamna wonim sɛ ne yɛyɛ obo nkuruwa wonim sɛ ne yɛyɛ tapping time wonim sɛ ne yɛyɛ air freshener ɛne saa nneɔma no nti wompie no wowɔ nimdeɛ nti ɛno no yɛbɛtumi ahyɛ ne ketee sɛ impo senior high schools na ɛnyɛ technicals ne nko a ɛnyɛ vocational ne nko a senior high schools ne nyinaa woyɛ business o woyɛ general art o dan o ɛwɔ sɛ yɛhyɛ wo ketee and asɛm dɛ ne sɛ saa nneɔma wei nso no and take a very long time to dabi na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo de gye sika yi just a day even mekai time I started bass no crampo no mekɔ one class bi am sɛ ɔmo de yɛ de 1 week esua biofood digesting afi sania yɛ set CCTV camera we ɛna one we ɔmo yɛ wɔ fom yi we fi edi ne kakra ɛka ɔmo we no ho ai ɔmo yɛ wɔ fom metallic ni we wɔ hɔ no tie and die me say tie and die tiling upgraded one of tiling no ai asɛ me yɛ hu I don't know what me de ɔmo yɛ bibi talazo se bibi sa that don't see we no amu mechanism bi am there we no aposi yes kala ama really aposi believe me I'm not so question bi really aposi no amu Mr. bi am dey mix it one to say table and ade ba ko a teacher no o kire say saadi am dey bia ma kire mu am mo twe skade asuan yi manye say bia odi ko peska ni manimi ya se bia 3D airport na ma kire no on say otimi fa AMANFO FM we say na odi guare we ubetimi kwa ye bi ache enti for now dey ye bi che o say odi ye ba kokko your table ba ko pe fa ko KFC ho no manager no be hu dey ho na ye we say okay friend number your tables na kan na 70 e create opportunity but ye per quick money but I was say ye reorient your dream so that ye I was say ye your dream ni ye say abrabo no uko China ni onte anopasa anopa yi ayasori a eden a yebebo akufu adudin yebebo bawumia din yebebo mahamadin ni abo machi no onte wo China o China no oma reorient oma dwen omo de aso oma dwen mu se abrabo na no ane ne wo wabo so that ye enti omo ho no ukwa eye den na me ya ama me ho masori anopa yi den na me ya ama me ho se yankopon ya wadom na system ni favor wa fine system na favor wa into ntimi mobra yes I was here day and no that is what basically you do komo we yeke ho no mo and I think I'm much interested in that so kwan bia before so a nti ye be constituency bi do akọ me ye YMP e wo nkoko constituency no be kwa prade nti me say me ne MP 2 days ago or 3 days ago na me ne MP oka ye gi achinia wa adwen kire ho kwan be fa so a yem nyina be ka bom na impuntu akoso wo yen ho oka wasi yesem say o sisi no ne ehia ye ne me so me say ne ehia ye ne but wasi animanim ye we ye kire adwene kama nti eno no be boa wa ma wo ne wo MP e be ye together eno no nye whoever or MP so ye NDC no MPP ni no or your MP wo ne be ka bom na ma primpuntuo say through sa eno no ye hwe ni mu say 20 computers me am important me baby am kokko gina ya am tuti am poto no schools ya identify schools mako ya identify schools 5 you making sure say I will force the MP say 20 computers ni atọ dia command kola no so that's it enti ye nyina agent of change brightening in the corner where you are and one you go so aye dan na me TV radio so na me tie AMANFO FM na me tie see me kroma pride na se na podi dia fa che me jana ni ade hu nsema na me say urade nti anu sei wo ye YMP
yeah youth member of parliament now can you cool no ho a ye be hye okete say ko na ko sesan sa ade no and many so adi hu say Messi sans ade no so na ko pa ya dum sa ba we fi da sema me kan so mo mu nim de kakra so obetumi kra kwa koboaboa nkwala miensa nan ano wo kire wo mo a wo impact on them sa more fire akade ni ba bia wo ni bebre obi me say sa akade no tie say oba be member your best son wo thinking the way I would dream nim dia no wo ho nti me ne den. That is why ye wo omo ye project managers nti ye ba ne project management NGO kwa be na be fa sa be draft o policy o be present o document dia command penimfo normal oma tias ya kenkan aboa o so that's here and sometimes it is not about sika o it is what you have to give. Okay, no, draft it. Now I could present. We send him the answer so sika. Knowledge is money. Because so when him there idea be who obenya sika wo ho. Enti unim there no fatu paper so. Ye be lead you. Ama wakọ. Ti say bia NGO we no wahunu so person oboa wo. Ana ye bia fa say odi anka no wahunu na person oboa wo. Okay. So untumi nkojire odi anka nim keke say me person oboa me. No. E wo say wo kire die nti omoa wo. Emwa na oboa no nipa sign ebenya so mfa so. Ni nyina project management team no. Omo bin wo ho no. Omo kire okwan obefa so be drafting ni nyina. A wo de call no my convincing. Into odi anka kenkan hwe mu a opewompo. He will buy into it. Yeah. And obeboa. Yeah. Enti enya say bia sika no da ho. And awo tam de aye bibi. But networking adwin to atoa ne sa ne ma no. And eboa ma ne koso. Enti youth model parliament juma ye di no. And say o address me kwa fa honorable ka ho. Oh okay. Honorable also mayor ye from nyina honorables mayor de me de o ma de ama mo mfa. Kodogu mayor no. Me de o ma de ama mo. Me say me kwa mayor. Me de o ma de ama mo mfa o ma de. Okay. Enti no. O person we member e de ye be di hu nkomo. Enti ya no matie bi. Mati. Enti ya da se ne ntiri mu no. Sa na ja de on de ne den ya. Beba. I'm so bibia on say bibia na step by step enti ase and me de o be say e wi ase enye sa no mo ye no enti ama me ti ase. Once na we bisa question say e na dwen. Ebi o kofi obadwen okay say na mame ko bisa we obisa na so onya idea na say ade e beto na suma. Enti say o person reading more. O person reading more be call Facebook. Facebook no Youth Empowerment Consortium. Okay. Youth Empowerment Consortium. Okay. Enti I don't know Facebook social media ne so nyina. Eboa transform sign youth to not dream. Ushia you to be a member of Youth Empowerment Consortium. Or kasa we out me say yes. We are intelligent. We na dream we bie. So that's here. Nzam go for no am be penfo na mo twie di. Bukulon for no. Okay. We are that say. We fancy na so. I think say you have more time. Ti be guso di humo nko.
Ghana Adisie OBUOBA OFORI AMANFO Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Still no break up. Oh God. Yeah, and you there. No. I love it. That's right. And bring you better. Yeshua HaMashiach says it's coming down today to perform a miracle For you and I, Nenjame Adam Nana. When he has me, very far from the mercy, but to give him the opportunity to worship your majesty, to eternity, to the Holy Trinity. Angels are singing, seraphim and cherubim. Oh, koto, Nenjame Adam Nana. Me so makutu di bio, me boni dindo. Namakase. Igwe nyamisasida. Igwe nyamisasida. Igwe become most above. Be quiet those below. Yeshua HaMashiach. It's coming down today. Senjene neze. Senkuba for dinechi. Ebin sudinenim. OBUOBA. Dinenim. Na e grandma so akasa. The bomb melanie. Angels are singing. Seraphim and cherubim. Okay, ma yankoswani and Checha Munama Kwaba Bium 93.3, the best in the east. Marchini Jumedi in Shannon Soft Mammy. And a theater, Freaky Funky Friday. Some 53 minutes into 7 a.m. 24th day of February 2023. We've had Tommy Dean in Society of Fremi OBUOBA OFORI AMANFO. Yeah, that's what Tinko Nyabunu so. Yes, some Yamai, Kotokumai. Shada. Makato says, yeah, Joy's blessing, yeah. And yeah, you get me on. So a glorious happy birthday going out to you, Sammy Kisi. Sammy Kisi and ne Ayawawada. Yamawada Stronko. Saga. And run so me catch that will say Christ Apostolic Church International CACI. General Council no ekokoto aba. Akwako yi chairman fofro, General Secretary fofro, Field Director, Missions Director, Prophetic Director, Evangelism Director, Christian Education Director. Yakoyi fofro kra. Enti for the next 4 years, ye heard ni musempeni mfui. Omu best year the affairs of the Christ Apostolic Church International CACI. Enti say na about for instance and so no ekoye. Say ya Christ Apostolic Church International CACI. To eternity, to the Holy Trinity. Angels are singing. Seraphim and cherubim. Nenjame Adam Nana. Me so makutu di bio, me boni dindo. Makase ige. Enti edino wa ha. But before me did the National Executive Council, one more about one.
Ribe hye so de ama no amenkofa wodachi nti obra kwentu afutu ni adesua ebro ne corner yi bi free ho na fe yantinsem I don't pay so the number of focus. I say, don't go where you are not invited. Don't go where you are not invited. Ya wa kwantu bu ho no mo ayentu nsam frɛ wo enko eye wadamfo ne ya frɛ no onso so woni ne ye fine nti wadamfo kɔ de a ukobi wa hwe ya bekɔgye wani so madam hwɛ uko program ɔho na enkonwa ne sisi hɔ no mo a eye mpepere ho nkɔtena animu wanhwɛ yie na ye ba wo nkyɛn bɛka kyerɛ wo sɛ o animu de ne mpanimfo bi dia na kɔ wachi a animgu ase e beto no ɛno no ebetimi ase bi a free aha Echo Studio B, but one way ya a free sa a had Echo Studio B no a ubetumi atwe na mukura de awura ho no enim guasie ni nti ebe o se de a free or dan Echo Burger. Don't go where you are not invited. Yen tun sam frɛ baby amenko. There are some programs bi wo ho no ma obeti say a strictly by invitation. Si e ka tell say strictly by invitation ya me pa chew animunyam e kitikiti bi de bia metaika say a free wonsa eto fam a wo be bransa na wonsa ka na wonsa kra be ka biem because yesi baby a ento akodu no pese usan ho a wo bre enti si wani monyam to fam a wo bre pa enti se wo ko program bi ne ento nsa mfrɛ wa bra menko madam enko dwen wo ho ye hia wo hanke ye frɛ wo ye hia wo nti ne ya mfrɛ wo no obi di ne nkomo onfrɛ wo mu yamfo ya no nkotum wanhwe ya obetu cheek ama obu afu obegye wani so me pachaw enkomo ye nto nsam frɛ wo enko ho enhye da nkobɔ mpempen konkonsanti ebo na ntoma bonimu na okotire betire unimu a me ka kyerɛ wo edin a ede ama wo na me be frɛ wo no ye frɛ wo etwamu atabon nti yehu sɛ wo ba pɛ no obi akra no atum yentu nsam frɛ wo baabi a menko wo da chinti animunyam no eye kitikiti bi etofo mu a waso be hye wo da chinti still no break up. de ubon krata mbo so ne de ma o ba tso medical show bo no Enra and Christ Apostolic Church International CACI about to work as a so National Executive Council. Me no ka say ye mpanimfo foforo. Enti omo anu omo ho sisi anu nyina adwuma ba wie ye. Na sisi asei e na etie. Very far from the mercy. Enipa e call yes say yenkoto omo so aba for chairmanship no. Na omo doso but mpanimfo edi kan to aba eyi mu mienu. Inti mienu no ene ye present ye edema the general house ema omokokoto aba na esunsun sanso no sei ena etie empanimfo mienu ayeyi wo so omonkonkonko gina na yento om so aba for chairmanship no Apostle Amponsa na hyenenso sa Apostle Amponsa no ono ena na oye general secretary okose okopre chairman inti Apostle Samuel Amponsa Frimpong na ojinamu ena Apostle Bujei se munim Apostle Bujei oh ye too much na ono so ejinamu omoto abani wie ye no na Apostle Samuel Amponsa Frimpong wenya ema no 676 Apostle Bujei enya 308 enunti chairman fofra CAC yenya no eye Apostle Samuel Amponsa Frimpong wono na aba be chairman fofra yenya no afei general secretary Apostle Samuel Adei Kusi me former area head uko Teshi Central no na owo area head no Apostle Samuel Adei Kusi oko for general secretary ena Reverend Augustine Ekuban na ono susu ejinamu bi yeto aba ni wie no na Apostle Samuel Adei Kusi wenya emanu mu 639 Reverend Augustine Ekuban enya 343
and into General Secretary for CAC yenya no Apostle Samuel Adey Kusi wono na aye new General Secretary. Afei Field Director and also so enipa mienu na empanimfo selected wo mo na ɛhɔ no na yɛwɔ Reverend Stephen Echampon. Reverend Stephen Echampon achim odan area inti area higher way. Oh ba mi sumitiri ye baby ameko bia me area head or corporate position ya we ni inti na no me free tashi ba ye me area head or what tashi and so we ni general secretary me ba achim odan so achim odan area head and so Reverend Stephen and Echampon ono so call for field director position, you know. Yet to abani we and we 612 and a Reverend Samuel Miriku enya 370 enti sisi a CAC ye new field director Reverend Stephen Echampon emprempren oye achim odan area head enti achim odan for nyankopon ye di ye missions director enipa mienu na call Apostle Derry and Apostle Awotwe ye two abani wie no na Apostle George Peter Derry wenya emano emu 631 Reverend Awotwe enya 345 and into Apostle George Derry and enei oye CAC new missions director. Prophetic director no so enipa mienu Reverend Pelly Mensa and a Reverend Bafwewu ye two abani wie no Reverend Pelly Mensa enya 507 and a Reverend Bafwewu enya 468 and a winya and it is a prophetic director for fro as CAC enya no Reverend Pelly Mensa. Evangelism director enipa mienu Apostle Agbaglo and Apostle Ochre and kuku jina ye na ehone de asemu Apostle Agbaglo enya emano 908 Apostle Ochre enya 72. Can you imagine? Apostle Ochre enya 72 enti sisi ya evangelism director de ma CACI Apostle Agbaglo Apostle Prosper Agbaglo Dogbe. Apostle Prosper Agbaglo Dogbe and the evangelism director for now. Afei di twa to kra no Christian education director. And also so to abani we no Reverend Asumedu enya 663 and a Reverend David Baini enya 322 NTCC ano Christian education director Edima CAC Reverend Asumedu Reverend Reverend Dr. Robert Asumedu Chireme Reverend Dr. Robert Asumedu Chireme Christian education director Edima CACI and when we know ye can say CACI and a edin konim no winner no loser we've all won inti nyame adwuma no and we are all coming together share ideas na boa na asore no etimi akonanim na said ye nyina anim se omo ekuko gina ni nyina na obia with the potential na obia a potential winner and inti ye de anke ye besre mo amu wini ye no tempestuously montwe omo a mo no mo koy no mo anwini ni nyina memo because omo so wanim de and inti no mo present omo ho no na mo tap into omo rich knowledge and wisdom na mo fam wa ma CAC inti min konanim ye nisuade hunu afiwe and say be discipled to meet your God. Be discipled to meet your God. Inti anu ani adwuma egusu ayeye. Inti ye bompanimfo abaso. Ye bompanimfo abaso omo a no omo teso a ye yasesamu no omo abeye omo afamu de. Be ma beye bi wa meye ni nyina. My omo famu de and to me I have that strong conviction say your names will be written boldly in the annals of Christ Apostolic Church in history.
ɛne nti ya na moahyɛ ne nso de ama yɛn nyankopɔn nhyira mu nyinaa ɔno mo mmoa yɛn na nyame asɔre no ɛntumi ɛnyɛ kɛseɛ For you and I, na me say me atam nana. Senka me boni. Enti akyem dan area no. Very far from the murder. Yate asɛm wɔ dɛ. Teshi area. Ɛnso ate asɛm wɔ dɛ. Yɛda wo mu nyinaa ase. De ubon krata mo bɔ so abusua no na yɛde to aso de ama. Angels are singing. Seraphim na ene yɛbɛkɔ Nigeria. Ene yɛbɛkɔ Nigeria nti yɛbɛdi nkɔmɔ bebree no ade afa Nigeria ho ene. Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena wɔn to aba. Wɔn to aba ɔkyena. Ensɛm no yɛatete bebree no a enipa mmiɛnsa ɛna wɔn mu din no asɛ ɔma yɛ front runners. Nti ukɔ APC a APC no yɛwɔ ɔpani baako a wɔn nso so egyina de ama APC ɔwɔ 71 years. Yɛfrɛ no Tinubu. Bola Ahmed Tinubu. Ono no gyina for APC. Ɛna okɔ PDP a yɛwɔ Atik Abubakar. Ono no gyina for PDP. Ɛna Labour Party no so yɛwɔ Peter Obi. Ebi sɛ Peter Obi. Na wohwɛ sɛdeɛ social media no ɛne dede no sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ ne deɛ a sɛ yɛde social media to aba deɛ a yɛde survey ni push ne to aba deɛ a anka yɛbɛtumi aka deɛ nsa si yɛn bɔ sɛ Peter Obi ɛna ebi a obɛtumi adi nkonim but Nigeria fo abatoɔ no yɛ dynamics ɛsesa bebree enti ɛnɛ no we will dwell more on Nigeria na yɛtumi adi wɔn so abatoɔ no ho nkɔmmɔ kakra but in the meantime Winners Senior High School sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔgye adesuafoɔ no Ghana Education Service ama wɔn akwanya sɛ wɔn betumi agye adesuafoɔ no wɔn akyerɛ wɔn adeɛ ɛne nti sɛ ɛyɛ general art pure science anaasɛ general science sɛ ɛyɛ business home economics anaa agric science ɛna wɔpɛ sɛ wokɔkɔ sua a wokɔ Winners Senior High School yɛbɛgye wo admission no still in progress nti kɔ hɔ na nso kɔkɔfa wo forms na kɔ fele nneɛma na afei yɛmfa wo na kɔsua adeɛ wɔ hɔ Nyankopɔn yɛ adom na ɛbrɛ no so mokɔtwerɛ mo wasi nsɔhwɛ no a wobɛtwerɛ wɔ campus hɔ a onkɔ baabi a ɛne nti ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me yɛwɔ hostel facilities ɛwɔ hɔ no mu a beds na ɛwɔ hɔ no beds ɔfrɛ no sɛn bed bags na ɔma keka ho no ebi ni hɔ no mo nti fa wo ba no ɛkɔ Winners Senior High School yɛde discipline ɛbɛwura ne mu ama akwadaa no ɔmie school no ɔbɛyɛ so discipline ɛne nti ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me yasan so di nyamesuro God fearing ɛnso so yɛde aka ho ɛde ama no nti ɔyɛ discipline no na wasan yɛ God fearing na atumi aboa no na abrabɔ no ɛnneɛma nyina atumi yɛ kama de ama no mepatɔ ɛno akyi yɛsan ɛwɔ Winners Divine Academy crèche nursery kindergarten lower primary ɛkɔpem upper primary junior high school nso so wɔ hɔ no mu a ne nyinaa yɛgye adesuafoɔ yɛwɔ boarding facility sɛna medical ka kyerɛw no wopɛ sɛ wode akwadaa no so firi fie kɔ da bia nso ɛno nso wobɛtumi ayɛ ne saa ɛde ama yɛn yɛwɔ cars ɛwɔ hɔ no mu a yɛde fa nkwadaa no firi fie na yɛde wɔn akɔ school mu yɛpɔn so a ne yɛsan de wɔn aba saa nkɔkɔ amanfrom wotra OBUOBA village a ɛhɔ no mu ɛna wobɛhunu yɛn yɛne Chidom restaurant no ne di animhwɛ wobɛfrɛ principal Amuzu ɛwɔ 0244 571927 0244 571927 and 0208193788 0208193788 ɛyɛ namba abɛfrɛ na principal Amuzu agye wɔ so de wobɔ nkrataa mo bɔ so ne bra so yɛnkɔ na yɛnkɔ famfama wo na afei ne aka nyinaa nso yɛmfa ntoatoa so ɛwɔ ha ɛnra wokɔ parliament a saa commotion ɛsiiɛ sotrɔbɔ ne nneɔma bi ɛsii mmerɛ bi no ebi san kɔ so but wei no deɛ ɔmo amma yɛntwa ama TV so but still naa no nkurɔfoɔ wɔ videos ne bi a video a yɛhunu no deɛ kɔɔ so ɛnra wɔ parliament na ɛnyɛ kra mpanimfoɔ mama makye ajodo na biribi abɔkɔ deɛ bɔkɔ na nso a nyame adome nso me ho yɛ paa meje odo ne yɛ kasa bɛyɛ mfante okay nti ɛnɛ wopɛ sɛ wokɔ kurom kakra na kɔ mi kurom kakra
Okay. Nti wudi ukrum kasa na be papers na na. Kakra bebem. Ene na e wo se me ma okwan na utisi mu tentem ne tie mfante newspaper review. Okay. Nti yenko. Anapa no wotwe abapa minute dukol imo bibia chema na kwaba diba Ahenkan 93.3 FM do. Bilason den sama do aba montendo. Ma afa de bokrata na odrum yesi adwad baba somo de de bokrata na podo ani dim yena bet yanka wo de bokrata na podo oye me kwa Mo na wo sere se de wo ba sere no kwa ku ani ngusi buadum me na adwenpan ko fi mensa adwen papa na papa ondi wonyim kan mamete shase ye the informer de bokrata the informer de bokrata nzaba na amandol bone de eko endi samanyo konmu a wose wonangasa watena se waye ntoto na so ntoto a wona yen olusu wonangasa won ho afiri ozande wo dzagol obeji won obohwa won obonok wato nchen na anu na de bokrata the informer de mfonyin awzo aba odi onimnyafo John Dramani Mahama ni mfonyin aba odi oradumfo ni mfonyin aba ena awuru abien bi woka ho odi wonsam ni na aba batudwa mekan bi achenti ya balme mami ntwa so na mtisi mitwim the informer democrat ehun sem na mdaso gina mu no yasi and this for no wo ma ne mo yo no mo adi ho agro wo di agro wo mba wi se poto ehun sem na mo bɔ amane wasi na amafo beka ya owura lanchamaten eko atifidu mantem mu na ọkọ atifidu mantem no ena okotia o man hia owo no mo yana ena yana aka chense obraso na obraso no kan sem bebre o manfo bi afa ne se yana eye campaign ama Alan yana etai Alan achi yana edi ni vote ama Alan eno nam so man yana ono so awo no eno aba the informer democrat mo kasa chese oh de no men kasa mato abama ayi Alano ana mentana chio yana si dabi ontai Alanachi erintomanfo enyanti aseni Atamils Institute yese womo observe Nigeria election no okay Atamils Institute womo akopiem Nigeria election a eba so nyame boa ochenenti ochena de oh Nigeria ebeye butu sanse ebibrem ni na aman ni na womo pe ena womo abato no esopan sanse womo dosun the informer na eka wasem o cheso mapani nanado ashebo se owura IGP Dr. Ekufu Dampare emwa bi opebia nanado se odbeboa no na nadwuma no akosototin eye the informer anopei Adesimama Republic Press the Bokata no emu ensem na anopei ye de etwaso ede amawo na oteremu se eye 7 the Republic osum eye oman no sompamu na wode eye owura Alan Kwadwo Kyerematen ankane osoafo a na ohwe eye emfidijuma ani dwadie dwumadie ntotoye eso Dr. Alhaji Mamudu Bawumia eye Ghana mampanyine abedechire akranso mfonyine eda hanomo enu achi ankane Ghana mampanyine owura John Dramani Mahama ono so ni mfonyin eda hanomo ebie na eno ena de bakatai etu editu dwechire mu se NDC amanyoko ni de omanyomo ntiase omo anya age atumu se owura John Dramani Mahama na omede ne eba omusoma bie apromu de ato wonom se amanfo betimi aba obi bia ohunu se obetimi atu franka de NDC bia no womla na omefa ne nkrata na onko titim ne ho asem a ebe kyere sampa wosefatase ama na kwanya de na so so omode omugidie pa se dodo na we NDC amanyoko manya omonti ase so owura John Dramani Mahama ana fimpino ne aduno enan omde ne ba ebeboa ana wase wo wie no obowura MPP mu no obowura MPP mu no na ejana so kumo a chese nya de keto ni nyina ne se ebi mu ekon de ma aye Dr. Bawumia ebi mu so ekon de ma owura Alan Kwadwo Kyerematen enti chese aye peche ewo MPP amanyoko no enso so emu we aye Republic Press the Bokata no na boyen amanye yi owie ye no na wo kyeremu se owura bi so aso aye pa na so aye hyehye ne nyina ne se okopiem ewo agona so aduru a wo kyerese owura bi eye ne wo fa ase no mo mako mienu eno ado mo payero aheden ahemre untime nye kura obeje ena ne wahye omunyin sen
ai wanyem no wafa asimu mienu e wa agona so aduru tie se na so ayehye ene o mo hwehwe no a tie se no nsem da bokatai enso ede aba e wo ha ne mo owie ye no na watwa eye Nigeria fo wonu mu fanyini enso ede aba a tie se ne anya de ketwa kora enti kusi ka ya ka pigi ni bi ma wo mo moro na make you come out you no go vote I go vote make you go or you won't feel your soap before you go vote make you come out make you go now oga make you go now so say oda Nigeria phone na ko anambwa eva fo Nigeria phone na oda no so mo koto aba dabi so mo koto aba IB owo yin kwantanu so se ko Nigeria koto aba adenti so wanya Nigeria ni Nigeria ni amu ya Nigeria fo Nigeria for no ba betra okay but yes esa mo koto aba ko so ko other countries ho no mo won mo ebi ko ebi nso nko Jerry mu nyina wo so mo ko okay Nigeria mam omamu na ko so ada na ngo so ye Buhari na ote so na me bisa se ya ko so se me de toto ye de hu so uja ntere sa omu ye okay ana de ko so no sa na bi ko so omu bere kura je Ghana fo na so ate se mo se petura shoto this flago do mu do so omu nya mampani mienu mampani mienu sa si China kura so mo mampani ba yes o mo susu kura ba to mampani cause omu do so over 100,000 population na se China ono ni mampani ba ko onso abrofo no de ohun adwe kuta tese timemfo na kasa se obenya mampani mienu dia na se wo che o man ni mu ana meboa ji se o che o man ni northern part northern part for say nka omo person nka omo tuo na omo munya northern Nigeria but omo ntiase asiafo no ntiase na se sa de I say de ya SAS ye Togoland for ni ade o maka I say nsheda mfa no de crowd de because ya te chiro mana be duru sa bla so bete o da biya sabat adon ze bibi on mo yanke be bwama o Sudan sa no mai ko so o Nigeria for no do South Sudan any o Sudan ankasan so ho South Sudan for no ti om hu free Sudan for no o do so but no say e be tokwa beba e tokwa beba o mu free sa agenda na se a on say de bia se waka se we si won ti ase we say try no say the entire na e man tokwa ba ne say resources what we are na kwa kodi efa ba ko ana kodi fem ho say kodi soro ho no mo a efamofo no mo nti ase e na kodi fem ho so mo so ekoso ho no so nti ase e no ya na ma sa de ne ba no ya semu ti sankade mo bibia double dia say na nke dia good to go and yes and bia o pe bia on za dwena say China for abrofo no naturally wo hwe citizens nankasa adwen kuta omo no enye bi ni ebivoye de yo de ne nye koso ye de nipa no nsu a odebeto from dustbin so no de ato nchen ejana de na no akokoto epoano mimi say enye sonko from them o boy ye sonko no tie o chem sa enkrofo kuro yi a wo ka say yenye no mpio tie de beto fam ha no that same human being no on sesan you okọ China ontimi nye okọ UK say aso ko ya tine that's been si ho and ya tonchen na ya so ni mu ni ya bone kama ni pa nyina hu okay obi be ye am say laudable obi on master no be ye o da mo fa abroche fa de yen ko so no jaja e bechu emfa oni ni pa o ka no one pack asma kan so point o pack o ka one pack ni ye ye bechu but omo wo honom na wo so mo hwe mra no omunya before te omunya ni party say nia ana me ka say e bo mu na adwene nyom omo adwene enti e wo say wo ni me no shase ye say ye de mra ye adwuma me adwanto ahene ya me nko ho is that it na okay ana kokora ne ye ntia say ablofro ntia ablofro mu ye nti oni mo bi ko pa ta ana tu ayi obo a ebe enforce law so aka ho wo say wo de mra ye adwuma no enipa nyina be hu sa wo de wo su ni so bronsam asase we su kra de hu bi da but obo e wo say wo gina
because abrofo obi anyina na ye nyina ye wa ha na ye de mra ye adwuma na mu nyina mu de manu agumi so e di matem abeda ne otamfo a mi nya nipa once anim say na wo ye na e papa I will stop it mi nipa ai wo de mra na ye adwuma na be bi obehia wunya we yamuna asa wo ye buronsam mi nipa mama mu bebu se only vum fama nipa nipa na ba sia asa me ka say wo sie nyina na ye de adwene ko ba bi ba ko say ye pese ye my Ghana na ye ni okay me ba se de wo kan say na te de Ghana de example me make ya na say omo system ni ye adwuma wo ma hwema mra ne ye adwuma no wo mo hwe ye adwuma ne kama no den na ma wo mo dwanto ahene usuro kura dwanto ahene no ne hwan wo dwanto ahene usuro janjan ne de wo ba ni ache wo aka ho usuro na so obi adi se wo bi se ahemfo be kwa cause that dem say big problem pa mo ma face reality mo face reality o say impo de adwuma mu na ye de mra de agu adwuma mu say mra we ne de bo adwuma no ho ban ye na ya dia ye nyina ya dia tum na ebi a me ma fom na emra no ya kenkan emra na kire me say emra no say na tie o wa fom ho asotwe nie ye de mamea ye nyina ho no de ye beka say o ampa wa fom but bisa ho say enipa dodo sen e no be gya tum o makomam a mo fa nkotena ba bi nkonko du atem obo depending on the process se nipa no mani hunu say wa fom wa de atum wa fom a obia ya we say wa fom na da bi o I think today bi na sa de kwatena bonti no ebia na how you use it ye de ya ka Bible ho asem a eni uyonko awu enye we ya keka ni nyina ya ye wi aye sedan o ya obekọ he bonsam gem good enti se okokoko ya no aka che me se me san from me kan che se chale nia o ye no enye o enti me do ko bonsam gem but o statement I will make you ka kire se ebia nipa na fom ya kenkan mra na kire ti o ya kenkan ya kire obi ato ne ya kenkan yesi se ni na se bio asori kra no obi eye bone a ni etu na san a omo mutu san no I think say we call you we tell you say ni ehunu say na tie eso aso twe ni ananya sa enti onipa no me ba onipa ne de that's been see how they offering saying rubber ato form no me ba chen say Ghana mra ni che say na wo senka wo de to that's been ni and ade ato form na ye tu obi kokko to ase ma no kwa ma ni cheche ni nsem sa and again that's the system, it is part of the system enti uko soldier for area mu ho no mo a na the that's be offering saying ade akoto form no aga je soldier ni say omra me kinkan onya abotre wo ho no me kinkan mra ni nkire wo say mra ni say emfa rubber nto fm ni mum ye de to that's be mu obo where is your conscience yetini ya kasa na Ghana ye nyina na adwena bi before ya adwena so na nya adwuma it doesn't function no ya adwena ya adwuma sad ye so ask him is where is our conscience then you adwuma one part of be able to reason through and see said that's me on ye bie so ana ye bie so kwara say that's me no ha uye nwura wo di tum ani ya say hu nya say ke so be kokko to say ya man lawyer but ye do kokko say man lawyer ye de wo ko ye careless driving e wa buruchiri na ye be ka to say ya cramp wade no say na wuti a I just say me pa cho be chire mu die nti amafo yes enti obo but why ye ko why ye di so but ye buy Ghana high empese be di so it is the mentality omo tisro ma leaders say ke ka omo waso mo hwamla omo nya nipa one na the black leaders one na ka say omo free mu na ko ye yes enti adwe ni nye enti ne die nti na wadwe nye ani ase ni amini jise so one no ma ho kwan say me pese ma de be say say wo ye no onye sa de onim na wo say wo ye no onye enti die nti a wo ye obufo that's the question I was asking wo ye obufo obi o ye obufo no oni mra so sa wo ye obufo a that means why ya biem unim say obey say na me ka nkire wo enti na ya come de wo bi na ka to say come de kodidi no san kire no ho na za no double punishment enti sa suban no ekura ye ne de se ya hyase se ye ho adwuma na me ntwen se de bi obi makenkan mra nkire me how o kwa abrochire na de bia abrochire so mo nya da ana tu wo muni pefe se obi aye bi ya twe na so
enti onkoye dwanto ahini bi ani ho asama beti pan say e before no frɛ no say kwa e say so ebia normally koto mom te odada ne ya conscientize omo adwene say ha ye wonu say ya de enti ya mana yo mu hu but ye hwan and now this year issue na gbe too ye kire say said obo kan yi o say say ye chi obi a na obi kwa akopa achew the one I was saying ye jai and o ka say obi wo no ma watunu wasi o say wo de mra ne be ye adwuma ye be tan no nti ono so onye yes oye nipa then we can't find a solution to the Ghana problem also I dey any ntimi find solution to Ghana is how no ntimi me anu de o ka say o ye say u ye bibi ye kan ho asem na nti me won say when na wa onye ready so be leader how test of time no wo de bia obetumi but how many people don't bet me agina and I was say bisa Ghana eteki ni pensia and you see ho nti e dey na si kwan say betimi ateki one leadership say ono so betimi with ono no crop for betimi aye because what I know is say leadership by example me nia me ka no me mpese ye de adwen be ko mpanimfo amane hefo me no mienu a ye grooming ourselves to become penimfo yeah enti say ye nyi amfa anhye ye ntirimu a na ye ka say pani bi oti ba bi a akufu ado anopenye ne nete ha enti say bi a wa ye wura gu ha wa dware tie o there are nyama bi won mo adwen wan tie ase wa ko say adware na ohu nsuo no wa behwe agu abonten eno no wo se me mra ma kirikiri mu nkire wo say ye udware ya ye mehwe o de ye mfa ye mra ne kura nsi nchen common sense nso so asem na e ka kire wo enti enfo na hwe mo si adwaye ne sa ni na ko de shutimu aye wo mo hwe deda obi omo nya wo adwuma obi afide head to toe obi anya adwuma they are all part of law enforcement for no enti omo hwe ma do baby anu aye they be say bia no ya zoom sanitation for adwuma omo de mra ya adwuma kra nya adwuma but won so common sense say na e ka kire wo ogbon mo ni mo common sense say udware afa begu abonten da bi no na America say me ka no ma mienu ye wo nyansa ene wo nimdie nimdie is knowledge na ye ko school ko pe no nyansa ya ade a e natural yakopon na de ma say unim nyansa na wo nimdie you suffer on this earth I was onya two no and so unya nyansa no kwa no nya knowledge na you can survive so it is but unya knowledge no kwa no nya nyansa uti anya ya bebre nyansa no be ka che ne say ma me mfele na mi si dan si so a e wo problem mu so ntokura na me ye fence won tiantimi moma but nim je be ka che say no yakopon na ball so ni to wo so you have the reason to begin and conscientize them from the scratch ebia na ye enti obo bi toilet nka ho a enti wafom mra enu ti na make say obi won ma common sense na ye ka no on tia say o de enhwe kro kitua bi ana kro bi a tete wo mu si o mu dan no wo man si agina bia nka ho star tete udware no asen wayi no ahwe agu enti wo kwa o even timamni bia ne colleague e ka say yensi enwale nsenso ntungu ana also si den si o obeka say ma ye tie ma za ne ye ya de ma di ya enti the ma who is saying normal but ono no I say suban watina wa ya da tina bra no sa de we o ma bra na oba besia batina no bi wo ba bia betima ka say bi sorry o mi di onipa kratem but obi wa tan aboabo no ma wontu kwan da so ti ase aboabo kwa de ha ye kuro gbogbo ayi ejebu kuro mu ho no akone kuro ba akone se dwa ha chi ho no suponso esubinso ye ko cha akoko no am fro say subinso nya subinso ufri dwa ha kuro bi se chire ho ko ya ko hwe bleku dabi also duru eje mu na so ato aso no enkurasi bi hihye mu ho ba I think say be subinso na wo kan yes nti obo onwa sabio akurase living no on ma akuro mu da make us oda akuro wo mpie ma hada on ne de ne from afuom
to fie efom to fie se nyankopon ya adom na se ne wo fa bi betena kurom na sebio of ordinary ba what the say suban no na sebio bia me kan sebi mu amwa akura sebio munim nya so me pa chopa example na dey say me see making no na mo wo ya akura se nya me fan ba chom fere before en fan enye akura se o krokitom as where the akura se na se kire ne se omo ye nkrofo a I saw oba time inti okura wasenimu okura wasenimu o support o oboa wo eni nti na omo no mo di nuane ba me edi nti omo kura ye nyina mu eni so ye from inkura ase sentina de bia me kasa champion for say wo mo wo nkro nkitom ye ntwa ye ni nhwe wo mo nkro nkitin omo boa ye wo wasoma mo omo boa ye papa edo omo wo nkura nkituo mu yes nti obo se wono no ebia efia ofiri mu no that is we ya ye de atete na o jari ya de fantoma bo mu na ode ne nam obi anka ne hwe enti onu se nipa no se bi obakro kasie mu a se suban no ebe woni mu yes wa be ye say emra no sisei ade we menya biem wo say ye biem a we ye nsan kwatea no na set you yesi okọ Rome an ya Rome fo ye no na abeye so waye yes enti oba ye no o de obi akra nkyere wo yemfa ne se oba ye obi ankyere wo but wa wo ho beye 2 days 3 days unhu da se obi ade ntoma bonimu enka bibi nkyere wo onye anu sani pa no onye da onye find somehow difficult kakra onye obi wonum kra na wo ba ye ye ya meme ayi asema me na ya kuma onya ne baby kro ka chem ne se aduane a wa meto wo ma me mu ka ase no na e machi wade so ya ze enti wo ba be sra ye unhu so obi ade ntoma boni mu da ye nka hwen so nkyerɛ wo enti wo aso so nka hwen nkyerɛ wo obo enti problem ne se said de ne ye ka we ayete se obi afri Ghana wakwa brichi no okọ ye odi ho no mo hyehyɛ ye do so no yes so ofri Ghana akọ no tibia no wo msa na odi tra pe nu kọ ye bo koduru ho no mo ne emre wo ho no ye nya da na di tra na no obedi so obedi so and sometimes you know I was say ye mpanyimfo no so kire yen so onse wonu okoduru ho no ma ye beka kire no se ha ye nkwa ha aha ye nyesei se anutina baby crown ma akwa bonsi atwe rules and regulations na bo eto ya we because unim nti ye bo amane na so kofuma ye twa so yenyina so na baby wo krampa odu a obi gina ho no ma wo kire dada se ha no na obewura no yes se ni na tie so what ase enti wo boss ye nya sa we ni bia ya sa go for medicine medicine office mete mo ase a wo se ye koso wa ye more education yes me ni amoka nyina nti ase a memenya no ye nkoso wa educate wo mo o de obu ono mo wa ye se obi a ono no onna ya ono so wa hye dada no nyane na wo bre enti wo de hyeda kyere no ya se mra ni nie ofomo a na ne ye wo horo mo de aye no yes ode hade ode enhwe ode adwenhade asofu bebre wo town ebia bie e wo single room ebia bie nsori e wo ntabudam ebia bie aso obia ne star odi pretty obekono obi ai obi wu afa ne ba menya ne no pania wo obi afa bla matwe afri ne to ti sanu mo weni na no problem keke obeka bibia ma ode aba mehwehwe na ma ti we mu na nka odi police mpenifo bi chinchim oh nipa yira otumi hwe no na nka ye de ne ko ya ma office tena ha nipa yira o Ghana hwehwe mu na ma yen na sanka ya na nka obi antumi anya ko mu na abejai baby odi afa no graduate chi ma dwene elu tina IGP so ade ya ode ya bayi ebo yi yeah say sometimes me tena say me wura ho 2 minutes giant crofo momo ye dem pedodo yeah well that is the issue 2 minutes giant crofo momo ye dem pedodo because you see you hwe o yamfa no say me your sofo ma baba kekan ya wo kekan IGP say monko che no wo de hwani pa be sori wa sori e tie IGP now so bu na ni guso because he knows what he is doing is right ana oboy eduru ba bia yanyama hu se o ya de pa ya appreciate ya o yire wo ho ye ni ye obon say said ya wo kan say na tie o san krofo na o ma sori atia no obi wo no mkora na onim se ade ne de wafom o se ye twena so ba se de ani ne tie ni nti no ye ntimi e ma ne nkosa ase ye yi ni mu so we have to show something say
I say so Nana Grade me didn't be example na mabondin so on say nipa bebre na Emma comment say that be mamni say no ye ba ye tin nyankofo mo ko ho san krofo no obo de ubewurawura mu akasa no mo inside them no they know say that be the mamni ye ne ye mfa ne nko ba say de ne mamni tientie ntimi nyini ma ete wo say wo de ye apia but do on ba apia de but won hwe dom no hwe say nipa na apia ni nti no wonya sympathy ama wo mo say de safo no bible frɛ wo mo ye nya atwomfo yes and say who do omachi na who as a leader na ka say edom na aba ni nti no I as a politician we koye ya be ha wo mo entiye koye sa so what it shouldn't be that and example for na example say ya cha gradom ko de si nya no ya busi on say eden agrada ya ma wo mo 100 series ni 200 series no de ama ni mbiribi nti no busan ko do raising bia yes omo ye nya atwomfo and I was say omo say obi ye nya atwom ni bia nko heaven ni bi enti obo so obekire ne saa na heaven sisi yenim memi ngun koy ne mahu se wo ho and na say ni ho so ti ase enti heaven na was ye kire wo mo ha ne say we will apply the law say ni pa no wafom no nko ade emra na di no ye di ne wie na mo ntemo ase a emra ni di wa di enti sanu mom ni dia men sa sympathy eno ka hu bi Ghana ye hu bobro che wo bia eno no abro sa na ye frɛ no onim sɛ de ɔyɛ ne nyɛ but me ye abro and the discussion kakra ya one saying suggestions kakra make no amanya reshimu ni odo bi say Ghana si enya onipa bi a truly oman no do ni mu na say odi ni kra o ye betumi a change ɛyɛ simple adenti na say pe soja ban soja ban wono no o yenkoso ye bekoso sana 70 enti sankofo na nanam toma me 2 years me best obua betimi a leverage on aboama oman no akɔ nanim ɛyɛ indiscipline so obi yɛ indiscipline okwa abrochiri a abrochiri fo ma siesie ho ma siesie e indiscipline fo no sika na ye de siesie ho yes so ofum ye bejew yes ya nya uhu ye bejew obo he eduru ba bi krampo na ye wo ayi o mi refidin ye da so yi ye kire wade de wakoye communal work yes ye mfa wo nkotum dabi ye se ye kire hafu ni ye de wabedo ana ade we de o kana natural thing on the nipa da sani o mana de free a hu ni say o but you dey gene 1000 resources I bet you leverage enti o ya o de ni je ebe ye ne den be ye ba o ye ni free a ena o kwa fum so bi na gene bi a next time o be ye o be ka say efuma ese duane ye den a kombedu be di o ya de obi be fum enti omo so de omo nka wo hwe o fum ye be jew o fum ye be jew so on say obo o man be di ya ihnya nipa mensa ye hia de ono obehwe se wo ma problem ma ane ye wo de ono problem bo betimi asolve ane wo se bia okwase a ono obefo mmara no si wanhu enti de ono befo mmara no o me tight no o ma befo mmara ne tight no o ne tight anu waka no enti wo no kwafom a ye bejew ni ajew yes ya jewa na problem bia wo no mo no wo ma wo so me solve na ko solve na problem bia ye hu ni se daachi ebeba no won ma wo so mo bo ho ban no so abo ho ban ama na diye enu nti na China for estimate say within 20-30 years senior person ye ten na adwen ka no enti ono wa yes anu ma we na enso ye de anwi nko kan o ena 2024 we na be president ena 2023 we na be president ensem hu nko a sikadie basa ai enkofo yo ya ne betumi ayo ye betumi aye ebra so se etime omanfo no ya ne bie na sa political talks no ye yia ne fi so ho enkofo ya de sesei chenchina omo so amahama asa na bayi enya mahama ne per se ni ntino me because some people say mahama e wo ha o menya bi adi yes ya koma de na che o me ya hwe yo dabi anya bibia huhuhu bia dabi o me hwe obi so o me na me enjoy kaka wadi waye pani wo Ghana ha ma yehunu a
why vice president yehu why president acting president yehu na baba be president ankasa yehu example mama no person oba no osan ba no oba ehimfo no ne o meya adwuma enye ngofo dada obi be say yen no ne be adwuma yen sesa ye ne asesa ye party pe mo system no a yes omo wo Jubilee House no a just say staffers ni be yi afiri ho ne ade bia be hyehyem civil servants for no omo a ana omo se de o be hyem mpo no omo ye won odo ne tema madwuma na nkenya ya de o be hyem because omo agwa me yaba isa ko de to no nwante e koma de na che nyame ara do wanya akwanya no obe ma no hugboz a enti yema political talks no yensusuma ne nadan because sisi bibia na omo na ebom din omo na kuta omo na ebu omo no tina amanyofo China for it took them some years. Yes. When Juma no didi, they were working on the thinking, the minds of our citizens. And no no amu yo. Omo mama say no. No me dey. Me no mu die ne say omo ba to say radio TV so omo suku nim. Na ye kire omo say o said here was a we as China ni and 24/7 another discussion and no more cancer into umbie onko China as we speak onko China me radio now one to say politics NDC MPP na 10 aboni apon never Ghana dey say no China radio ye on te kwase ye te onya chiminya unchumu an mindset on te bia o mo ka dwen wasem so I say entinama untia ubetie and enkwada no say eye no so pe de obetie sen ma me sen ma yeah Ghana we are sick oh entinam simple phone bi ma enkofo bi kwa mo ye de ensem fa sen ma me sen ma na wait me sen me sen ma obi a mo mo timi hwe mo sen bi pushem kwa ma we need to but me tia mo jai me ko sani ampampo obi asani me obi ho na say no ahun mi ti o ma adwendodo nti we enye obi adwuma nti wo be ka say sa nipa na oto no ne common sense ni nim dia no wo woni common sense sa nipa na oto radio no so na wo yes mam sam woni dia no what do you see kabeba but ninim dia ne kan chan say chama dia wo ye onua no kwa kwakere no labi enti wo eye wasede no wo na wo so ko titia no san yes so won titia no nyansa bebu nkrofo ninim dia bebu nkrofo enti the issue is ye wie we kwa na anye da bon krata bia ni we kwa chale te betume bu oman o ye tumi buka me preposition mitinko asem mitinko asem position de ya na empe bebre na ma empe nimfo no enkomo aye de omusu di saa o but de ya na eka omu hye bebre no the fear of the western world ani edan bo okay enti se wokọ ti se Rwanda okọ Tanzania omo president ni film no yes yeah udi me no ye ho David osase say sa embrofo wo mo peripheration sa omo aye omo atumi a penetrate awura omo nkrofo no adwene mu e de ato omo tiri mu say untumi ntina wasase no so mmobra nye ye enti I was so too kwan na over UK I was so too kwan na over US yes Tanzania enti ono so hunu no quickly no ena yesi uhunu problem aye ntwitwa so ye twase ena otu ase enti afi omo hyase se tena Tanzania bobra o tena Tanzania bobra obeye yie we wa ha obeye yie we wa ha wan kane sa akeke o afi o san make available enioma bia or ma raising yes am what na Tanzania ho sa kan de no ho emrofu ni hu ye no se edientia me ni omo nya fine me ka o ma asem a obi say adentia me ni oburo ni nya fine o because oburo ni ye wicked to the extent say
or sere wanim but na wodi wabro enti on dey na ya adwen ka no o de na adwe baby too ti say do be try TV so send mam na send mam bibini leader bia emrofo de behunu say we ya hwe yi a obetwe ne nkrofo na adwen afiri yen so yes obema oma hunu so omo so they can do something for themselves they have to come against you they will come after you kuna ntwa nkyere na omo pese omo kun so a omo they won't come omo angasa omo animo they will use your own people say on be use you omo depending on you can say wo na be mo akwanya mo dey use you omo use wa no they will use your own people oh yeah they ma ho akwanya ti say me na mo ti ha yi yes resiri o but adwen wo wutiri mu fa me ho minim how would I know so that's yeah adwen wo ho me so me adwen fa ho unim minim but me how anim am sere kire wo yes obeda hu and your facial expression that I say ka say abrofo no ebe use wo nkrofo yes nyo na be mo kwa mo ba okrum du nya sa adwena ba be she wo mutiri sisi ahun to be obroni ba okrum ahun to be nka say o ma ne ma ye wo free movement and onim as much as say or what sa prerequisite requirement I man timi ba kuro no mu ne de obetumi aba untumi sin kwa say ne nkrofo betumi akọ no sa free movement inti say obroni bi ba na me fa ne say bi obroni na ba be sha aboabo na one nkrofo bi hia e wo say bia wo security na umiam but ye ba ye ha no my security yetimi ene be pem ne takra de nkwala yi si wo mu awuo si wo mu ti ase ente ho Empire kese bakopa papa sa no so obroni on ton ma wo empire kese bakopa ne say nneoma yaye ne checheche rigid no sa nneoma no ye leaders ni bi ne checheche no ye ba gum ne yaye nneoma bi flexible na anti eno so ya problem bakopa cause ye nhwe MP ada no babren pa no montuosu all to me for prague na for kada yes nneoma for no form sa into aka bibia wo mu nya ne mu gidie ono akasa set example no mu number one thing as say enti esema honorable way has been on my sports line for some time now honorable Amponsa DC Achianse ma monitor ne nneoma bi o ye no of late uhuru say ma honorable ne nse ne dabi okwafuo mu kodo olivu ne abrabo normal te sese de o ye ne elder no olivu no ti yan pisino ne mpanifo ne bi yan hwa sanoma no yes I don't know France man penny to bicycle na na me ra ho and I know me imagine France man penny no called Denmark yes o go sha Denmark man penny bicycle na mu nyina mu bicycle no mu twi Ghana ha Ghana akwa de aseda kra afaka akonwa esim na wo kwako bosia wi ho de abebo bra no wo afaka ba akwa akonwa sim na di akire yeah bro jem frama na we ka tell me say broni be tu so sa we broni ba be tu so sa adwin we ya wo fa we broni ka ta se obroni sa watam akonwa de asiu ka mu a obese da bone nsema ma why are you hey what an innovation oboa obetumi kwa sheda ye ka bia ba say akonwa ka oba so wani je ho oba so so yale oba to we oboa any shey and the superstitious belief bia share so na that time wa wo ba be pre-to-me ni mumu no manku anto anche so mta bench so di ufo na wanya tumi na wie na mbeku na meku an ka be tumi ni ma na ya so akonwa e de asika mu na nobody is talking about it because can super trogumo obiasika e de politika na de togum ya reserve car ba ko akonwa ne sim V8 kwa ni abi na baby abeko bi apum ya yi de si ono atrasa da kunya na de na wo bia no vibrator okay maybe so they will tell me massage bia
because nyansa bia nyansa nim onipa obi gyina echi 24/7 nyansa nim nyansa bio nyansa bia nim nti ebia o pese obone nkaya acha ofa akunya vibrator tinipa no ntimi mpotino ebia sei so wo check it out ebia akunya de sika mu baby ebewura bia ne ye de kɔ de adwene wo ti ye wo advisors edi akire mi kan hwɛ across kwan ye gu advisors edi akire contractor so pese sika be abegu second coat enso ye de car akunya sika ba VAT super true no anum ebo vum na go vum we are mega jersey yenya oil nti no ya fe go dun dan ne te se kura akunya ne bekom ay everybody nipa bi ni akunya ikura ba dan mu asa hakura be yema enso still ya de beko onipa bibi ni de oh na bi ala ni fin kwa o adfi kwa me say on say de bia ye kan ye bo soja ban no yenyo obi a na mamu be te se soja ni a obe discipline Ghana be ye ano na ye qualify Ghana be sesa obi an qualify political talks ne wo wo mo de me be amakasa ase me but I think say da me wuo na nkrofo be bobo sa voice no ne ya me tai kan say Ghana yenya leaders oh your leaders all right oh yes but ye ni Ghanaian leader and what to suri ya foreigners ano aka no what to suri ya foreigners be o hanu kwa be kumka wantana Ghana ha kwara but yenhwa de kuro ohene eti akonwa so ohene ni free kuro ni mu no wo de hwese ne ya mpunti oti yes mo asem na no waka no hwese ne ya mpunti oti ohene no se eyampampa so free kuro ni mu akonwa na odi no eyampampa se eye ne dia odwini kuro ni ho feel free ya bibia take decision a typical example here we the customers akwa so akofo bi mpena ana obi yire we say joining baby I want now so what as here I want now one in 10 time class so yakọ baby no as one kasa de otobo obi anim say we ni die ni o de hade o obi anim say we ni mpena ni we ni yire ni sa oni ni feel free nante sa obi ka bibia mfa ho oni ni tumi fa adwen utu didi bom na wuwie yes wuwie dia be say o tete onti unya and na abra so ba ku bi you answer no the girl dey wura and no say na bi mal typical no ebi timi dum kanea ni wo hwɛ achem etwere so ohene ni free kuro nim yes akonwa ne ye ne dia hwɛ de oyɛ ho obai within 2 years o hwɛ de oyɛ ho wasi anfie bagaya why we see statement bi amayem akonwa ne ye ne dia truly yes omo etiti tisuri nyina enyo omo dia o that word enyo omo dia owo sika nti wakoto no abetena so ene ye nti until the language of the people no until because oni omo mfiri into omo kasa until oteso saa keke ne bere so asori ko ne baby and o kan you be mfie o hwe yi wanchi nti kopem se be nyina Ghanaian leader ne de obi wu a ye ntwantoma o ye be ma twantoma oboa chebi ye ntwantoma o ye be ma obi wa twantoma ye chebi yes ye according to Poku ofiri ono o si obi wu na akofa fu na say de wa na o de abetwam no o ye be ma akoyesa o chebi na o no be say yes first na watwe da yi o ye be ma takrase ko obi awu ko twantoma na ye hwe o na watwe da na ye twantoma na watwe da no na ye transe anopa no nsia ye be sori agise nwumre no nsia but me ba mpotem ma hu se omo change bia aha de omo yade pa no nko ade ababofo yade na o chira tam mu di supa o nai pepe omapon pon atra me ko di o je no go beju ma ya de o ba betra onu ma say na o chida enti sa ne man kitin we nyina ye sha se ye ho adwuma gold for oil enye ye hu hwan enye ye hu nimde obi ni eba wo mia na mahama hwan enye ye hu omo nimde na mo nyansa na yira ye hia leaders a omo ye Ghana for me fan se dako ayika sie biaba nanka MP aba ana MC aba ana panyini bi pa aba abaji mic ekwa fiti aboabo junction eba bia ye emfutro ni dawson ebusua mo me yi 1 obi anyi mayimi de sei enkofo be sore no
ye wie betumi akofa grade at the level o de engrofo e wono nko we gusi engrofo be sorry but ye de nkrata be bra wo se me da bia ndem nya so sa say ye hyase ye nyina hyase ka bom say ne ye ni a ye be ye nti sa sense we sa wo gigi scan ketingeti a mo mutirimu da na abo ha eye na mo ka bo mu omo ye omo de but nti mpanfo ne mo mutirimu da se ko ti minimum obi a no wo ye no kwan ama na anye eno dey say obeku bi na politics ya ma na anye whether it is politics and onipa na de na wo ye no eno na eku yen contribution unit politics onye politics ma na nye wo ye wie dia sevu nkrofo o wie ayi woni ne nkrofo ntem asem oh yes me ti ase sa o but omo dey politics or feel say na unim say ade ba akwa me nso mahunu ne say che say untimi nye philanthropist o ye nya hunu say wo kwache book ye nya hunu say wo kosi dan ye betage wo kosi toilet obeso be ye o pass am disi obeso be sofo as of this obviously obecho bible ye nya hunu say bi be yes ade be ye come asante atuma mentia concerned citizens a group ye jejeto unim say within few months ye nenam over 7,000 wow ene afon so nko ade o fo so nko a Easter ebe san bodwa ye tun sa fem penfo twotwo ro ye se eden ye si necessary quarters mo be ye ti date ni antumi nye ye betumi aye anya but ade ba ko so a me hu ni obo eye den ba wo se ye ka ayi yo obo ni paka ayi ama ye say sika bebre ampa but what I believe is say enipa no okọ wawu awie de obeye bia wono ni nipa no ohunu opa abonim la ne sadai opa okosi dansi ni so opa ohunu on sorry ma biem won so ne ma biem na de aja kran say de Christopher ye tienti obi wo bolga kra chinchina wo so okọ bolga so lol fanya de ketwa adenya obekọ obo ha says cano de be fo ka akwa ba obetimi de IBB oh bike quadrant book out o dia ye that's what bike ohun obo mi hu ni say enu ye nyatwom kese a ayiye yo no ye nyatwom kese a regulate aba ye nipa mu I was say ye say but say show ye betimi ya regulate no all right but we regulate no so no ahwe ne oman so bi ye ebi ayem fa ne say obehye say onipa ni wa within a month I was say musie no but within a month I was say musie no ebi na busia no mu ni sika interfere na ye be boaboa ye ho so that say na omo aba ayie no ebi a mo moderate no mo nya ni sei but then na wo de beto ho a wo de be monitor sa de no ajuni COVID-19 ba ya say ye nso nose mask ye nipa do so si edi so yes enti sanka ti se bia chieftaincy ene religious one ministry ya japawni na nko ahyem na bia ba oh say ayie awama apostle na tumi a wo ye be ma bum da no so ayi eno no be man the number of enipa be kwa yie no yes because obo nipa ka we amu amunsie mu ade say wadi enipa no wokọ that is me problem no me obo me kofima say ametie me wu kwa me kọ dia mo be ye bia me no mfa me ho obo where from ye ne kwase fridge mu be ayi mfa say afi asana banda teka da bia mo be kọ mo kwa kotwa o da bia mo be kọ tia sa to 1 year after 1 year no adaka nko ye be gina so aye adaka no eno ka ye bocho ye be hyehyw and after that sa enai kura no adaka no kwa ye nto bi Ghana ha asase odan usie funa to asase ni ma open front page a front page ni one front usie ye hono kwa no ye wo cantonment ye wo East Legon e de wo aboabo inside the park. Yes, yeah. Or dance your uncle Sikomunyano. Yes, Catwa. Is that your bungalow? When found one or boy say you bush yasemu. Yes, I this year. Yes, Yankasi and Atanta. Yes, those days now, and I'm near